Ba kaulengwe moreneng, ke le dumediša ka lebitso le le botse la mophološi wa rena Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. A re rapeleng. Tate wa rena wa kua lehodimong, le hono re keteka lethabo le phenyo ya tsoho ya Jesu Kriste. Re leboga phenyo ya gago ya lehu le ho re šiela bophelo bjo boswa. Eke maatla a tsoho ya gago a ka fetola dipelo le maphelo a rena. Re tlatše ka kholofelo, lethabo le kgotso. Re thuše, re abelane lerato le seetša sa gago le ba bangwe. Ka Jesu Kriste. Amen. Palo ya lentšu re bona mo pukung ya Mateo kgaolo ya 28. Temana ke ya 5 le ya 6. Sehloho se re, o tsoga bahung. Morongwa a bolela le basadi bale a re, lena le se tšhoheng. Ke tseba gobane le nyaka Jesu yo a bego a bapotšwe sefapanong. Ga a mo, o tsohile bjalo ka ge a boletše. Tlang le bone felo moo a bego a letše gona. Lengwalo le re bontšha dintlha tše 3 tša bohlokwa. Morongwa wa Modimo o bolela le basadi bale, o ba dira pelwana tšhwana ge a fihliša molaetša wo wa bohlokwa. O re ho bona, le se tšhoheng. Ntlha ya bobedi, morongwa o tsebagatša gore Jesu o tsohile bahung bjale ka ge go be go letetšwe. Tiragalo ye e phethagatša seprofeto ka ga tsoho ya Jesu Kriste. Bohlokwa ba lengwalo le, tsoho ya Kriste e tliša lethabo go basadi bale le baratuwa bale. Ebile e tliša le kholofelo go rena setšhaba ka kakaretso. Bohlokwa bo bongwe ke gore tsoho e kgonthišiša gore Jesu ke morwa Modimo ebile ke Mesia. Bogare ba tumelo ya sekreste bo ithekgile ka tsoho ya Jesu Kriste. Gobane tsoho e laetša maatla a Jesu mo go fenyeng ha lehu le sebe. Thuto ye nngwe e re hwetšang mo ke hore, he o na le tshepo, o e abelane le ba bangwe. Ka hore re bona mo lengwalong la John chapter 20 verse 18. Maria Magdalena o ile a yo botša barutwana ba gagwe ge a se no bona hore Jesu o tsohile, hore ba tlogele ho lla, ba abelane tumelo le kholofelo. Le rena a re dileng bjalo bana ba Modimo. Thero ya rena e fella hona mo. Amen.